Today is September 17th, so those are celebrating. Merry Christmas. Kain po tayo. Barbecue aming ulam is barbecue ulit. Yeah. Encourage everyone to keep us a feedback muna and celebrate sa ilang mga birthday. Kaya ano dyan? Happy birthday to Norma Alang na lang. Alang. Asan ba? Anyways, happy sige, alam na ito ang sitwasyon. Magsama na ako ang birthday ko na kaya nagkaroon kami ng convention sa Mawari at Bawin sa Mawari. So join us as we sing. Kain. Naon ta mga on. Ihapon. Dalha. Dalha. Hindi na kayo bayad kasi baka di sila kayo bayad ito. Ha? Dikit ba? Dikit. Kana. Tuyok man. Moving on to our next. Ay, ba't ipon? Ano lang po? Dami. Dili among birthday, oy. Sa birthday ko no. Kanta ra ganito birthday. Why birthday? Uwang pagkano lang. Lapa man. Dagan itong anak si Jula. Usara mo siya nila anak. Ay mo sida. Alin ko na nila ila. Alin ko na nila ilang yung tagi ba. Ihatag sa anak. Dagan ito anak. Basta. Ang ilang tao. Bukod. Ako naman usan no. Napalain. Basig na pa.
File number. Your ways still go your own. Give me ways to fly. Catch me if I fall. I'll pull the dark out from the night. So I can wish all day long. I could never fall. Your ways are good, still go on. Praise give the Kani kainit. Init. Ilang puso. Maon ta. It is requested by Mr. Richard Fishy. A good chart, Fishy. Good chart. Nagawin. Kaya tinawag mo di ako dahil ko yung bilig. When I speak before I make you feel, they are precious sound as if you hold me. If you look into my eyes, then you should know. Nothing here to tell, nothing to feel. You can lay your precious down as if you hold me. Tell me that you love me, so we can make it to the night.
Babay na lang pagbabay. Bye ba? Bye-bye. Bye-bye. Thank you sa pagtanaw sa aming live. Gusto mo niya. Bye-bye. Alright! Thank you so much to... Hi, Ma'am Jupel. Roban. Pitching. Thank you for watching. Si Makmak. Ngayon pa si Makmak lang. Happy birthday, gaw. Makmak. Kadungo ka kay kantang happy birthday. Kaon na ganit mi dire sa barbecuehan. Bye-bye.